zaista kod Andrića postoji uvijek taj jedan, to ono što je Hannah Arendt zvala razlikom između vita aktiva i vita kontemplativa. Aktivnog života i života posvećenog kontemplaciji i razmišljanju. Andrić je u jednom momentu, poznavajući vjerovatno svoj mentalitet, shvatio da on nije čovjek toliko od dijela koliko čovjek od razmišljanja. Međutim, to upravo zbog toga, zbog fokusa njegovog na umjetnost i na razmišljanje i na filozofiju i na riječi u najširem smislu, on je imao strašnu potrebu da iza svojih riječi fizički stoji. I to se 2 puta u njegovom životu desilo na vrlo konkretan rizik. Dakle, sarajevski atentat njega zatiče u Krakovu, gdje on studira. I dakle, to je bukvalno drugi kraj Europe. Ili definitivno drugi kraj Austro-Ugarske imperije. U momentu kad on čuje za tu vijest, on sjeda na voz iz Krakova, prvo odlazi za Beč pa za Split i tu praktično čeka da ga uhapse, jer zna da će ga uhapsiti, jer bio je dio cijelog tog kružoka i na kraju ga hapse zapravo zbog jedne pjesme koja je objavljena u časopisu Vihor Vladimira Čerine, koja se zove Prva proljetna pjesma, ali je poznatija po tom refrenskom stihu Kad će doći kraljeve vojske. Vi danas kad čitate tu pjesmu, ona vam više djeluje kao neki vapaj za zlatnim dobom, međutim, austro-ugarska policija sa izvjesnim pravom je u tom kralju prepoznala kralja Petra i shvatila je to kao jednu vrstu antidržavnog djelovanja, prizivanje dolaska neke strane vojske i strane okupacije. Uslovno rečeno, Andrić je onda osuđen na robiju u Mariboru, a sad pravim opet elipsu, drugi put kad se to dešava, se dešava i ponovo ima veze s tim kada poslije bombardovanja Beograda, objave rata Trećeg rajha Kraljevini Jugoslaviji, oni bivaju, cijelo osoblje ambasade iz Berlina prebačeno u Konstanc na Bodenskom jezeru na granici Njemačke i Švajcarske. Koliko god je Treći rajh bio, što je bio Treći rajh, oni su pokušavali, kad je riječ o odnosu prema akreditovanim diplomatama, da se drže određenih pravila i oni su Andriću, pošto je to na granici sa Švajcarskom, dali su mu, ali njemu naravno, ne kuharicama ili ne znam, domaru ili, njemu su kao diplomati dali mogućnost da ode u Švajcarsku koja je bila neutralna, tamo uzme azil i da živi kao što bi rekli gospodin čovjek. Međutim, on odlučuje da se sa ovim ostalim osobljem ambasade vrati u Beograd i živi u Beogradu povučeno i izložen svim rizicima u kojim drugi ljudi žive, koji uključuju i razna saveznička bombardovanja i tako dalje. Međutim, u te 3 godine u Beogradu, od 1941. do 1944. on piše ta 3 romana zbog kojeg, čak se usuđujem reći, zapravo mi danas o njemu pričamo.